February ni ruk atanga ni ria chung hian New Zealand Chief Pastor Bial Kausan Hoisin khom pui voi som thum palina penial Kausan biakina man ani dona eta hian tharau lam thu pui hi inring rengin omro mathai bung som hi pali chang som hi pali to chanin man ani dona speaker tur hi nangwal jacob ro sang liana Bethel Revival team speaker ani dona le huna hian bial chung Kausan Hmeichhe member zong zong te le Kausan Hmeichhe am thiam ber lo tel turin kan som vek chewani